abayisilamu mwese mboneyeho kubasuhuza, nagira ngo mbifurize umunsi mwiza wanyu, ndetse n'abatari abasilamu dufatanyije uyu munsi. Reka nababwira ati ipirawu nziza kandi muryoherwe, mugira apeti n'abatabibonye. Ikibazo nari mfite njyewe ubu ngubu, narasezeranye mu murenge wa Remera. Reka nze mbabwire itariki, kambanze ngiye umuceri. Ngira ngo murabibona, akaboko sinakamanitse ku ibendera. Reka mbereke n'iyindi, ibi si mubibona, naho si bakamanitse murabibona. Reka mbereke n'iyindi, mutagira ngo ndabeshya. Ibi ngibi si byo, ibi ni ibi bihamya. Ariko akarengane dufite ni akahe? Abantu basezeranye ku itariki 22 z'ukwa 12 2016 hari saa 5:50. Ngira ngo murabibona, mubirebe neza. Murimo murabibona, nizeye ko murimo mubibona, batazavuga ngo twarabatuburiye. None rero twebwe mu by'ukuri turagira ngo dusabe ubuvugizi, urumva, mutuvuganire, kubera ko barimo baratubwira ko tutasezeranye tugomba kujya gusezeranya. Gute? Nimba bavuga ngo dusezerane muri rusange, bakaba batatwandika ngo dushyire muri mashini tugaragaye ko twasezeranye, murumva utanga umutwe badutekeye. Abantu bose basezeranye ku iyi tariki 22 z'ukwa 12 2016 ku itariki 22 z'ukwa 12 2016 hari saa 5:05. Umurenge wa Remera wari wuzuye. Ariko nagira ngo mbabwize ukuri yuko abantu bose basezeranye icyo gihe, nta numwe wasezeranye, bose badupfunyikiye ikibiribiri rwose. Nagira ngo mbasabe rwose umuntu ubuze kubona iyi video rwose, mudukorere ubuvugizi, kubera ko ibi bintu birakabije kandi birakabije cyane. Nimba mutubwira ngo dusezerane muri rusange, mwarangiza mukatubeshya, nimutwandike, twajya kwaka ibyangombwa bakatubwira ko turi ingaragu, nta bagore tugira. Nk'ubu hari umushuti wanjye amaze imyaka 15 abana n'umugore utari uwe. Yasezeranye n'undi mugore, yagiye kureba igipapuro attestation de mariage, bamubwira ko afite umugore utari uwe, imyaka 15. Ibaza abo bana babana, ibaza uwo mugore babana, vuga nta mugabo agira. Uwo mugabo nawe afite undi mugore yasezeranye we bamaranye imyaka 15 kandi ntamuzi. Murumva tudafite akarengane? Nimubyihererane. Iri ni itangazo mbahaye uyu munsi. Nongere mbabwire nti uyu mugabo yaratuye Banyahe, nawe yarasezeranye icyo gihe. Murebe itariki, muyizuminge, ubundi mudufashe iyi video igera ahantu hose, kuko ibi harimo akarengane. Umurenge wa Remera ugomba gukemura iki kibazo, kubera ko abantu bose basezeranye icyo gihe, nta numwe bigaragara ko yasezeranye, tujya kwaka ibyangombwa tukabibura. Kandi umuyobozi none gisekeje, baratubwira ngo tuzasubiremo, ngo nta n'icyangombwa attestation de mariage bado, ntago baduha kubera ko tutuye muri mashini, ntago tuzwi. Ariko igisekeje, umuyobozi wari uri icyo gihe, urumva, twaje gusaba attestation de mariage barayiduha, ariko muri mashini ubu ngubu bigaragara ngende ingaragu. Mudusabire ubuvugizi. Reka mbe nirira umuceri, nizere ko muri muze kudufasha. Umunsi mwiza ku bayisilamu mwese, abatari abayisilamu namwe bajya kuvumba umuceri, muze kuryoherwa. Ndi kwizera ipirawu.